Sanibona ezweni lonke emhlabeni wonke. Umalanga ntshwalanga eningizimu enyakatho. Udokotela Ngonyama lo. Ngoba qala kumbona namhlanje abaningi ngiyathemba sebayamazi. Silapha ke namhlanje ekhaya lezimanga noma lapha kwenziwa khona izinto. Abantu abaningi abahlale benembuzo noma bedideka. Ilapha esikhona lapha eDelmo Park. Lapha eJimistini kakhulu nje lapho umuntu osegoli wonke. Laba basithola khona abantu mawuthe eDelmo Park ilapha esikhona. Yeah. Usekola khehla. Manje khehla uma silokhu ngibheka lapha lathi izokuphila ikhona into khehla kumele ngabe ngithi mina ake sibambe efike besiyama njengomuntu engabe ngithi mina uma uphile emhlabeni ikhona into engihluphayo khehla indoda mayithi ifuna ukuya phambili empilweni kuba ngathi manje ikhona into emakabe sasiboba lathi izokuphila ngabe ngeze ngifuna mina khehla into engumntwana kuwena noma into engumntwana osakhula angazi noma ukhona umntwana onayo wentombazana osakhula babile amantombazana lathi izokuphila khehla ikhona into engithi mina bengabe ngithi na ake ngiyimizi noma ake ngiyiphamise kuwena emasaltiye noma eyasala mangabe uzofika emhlabeni njengento akumele ngithi mina kwakumele kube khona into eyokubonga kakhulu njengomuntu engithi noma uze emhlabeni ubulethwe ngabantu abaphala izokuphila manje ikhona into engihluphayo khehla manje kubathola abantwana njengabantwana ngithi mina bama njengento nayo izaqhubeka esiphiweni lesebesenzeka empilweni yanga njengomuntu engabe ngithi mina uma bayaphambili njengabantu ongaze hlahla ngesikhathi ubungathi manje uyabasola ngithi nazokuphila lento ndingabasola kahle ngesikhathi bangathi ubungana bayahluba kodwa abahlubo noma lento ngithi mina ima kuwena khehla lami ekuyinto ngithi mina ukubonga ngoba khona into emayo khehla kodwa manje izime saladi lokhu iba isikodo emayo kuwena ngabe ngithi mina ake ngiyofuna iflag eliyelo lento kamna ake ngiyifihle kahle entweni esablood noma siyene sabuthunywa emayo kodwa emasabhodo phezulu kokuphila kwakho uyangizwa khehla manje manje ukwenza lathi sizokuphila mangithi mina ngididwalela iflag eliyelo njengomuntu engabe ngikwazi kwakuyena impilo yakhe mayiphila bekufuna nje njengomuntu ongathi engahlahla lephile ethi mama iphila two ayifuna ukuphila endaweni engamazi noma mangabuyisa amanzi libona ngathi into zakho ziyenza lento zokuphila kwenzeka kahle ba ikhona into obulata kodwa manje emane endwanga yela kodwa njengomuntu ngambe isikhathi angahlahla ethi mina ngihlahla ngathi manje ngiyiphupha noma ngibona indawo engamani mangathi ngisemanzini uyangizwa khehla la manje kube kuyenzeka ngabe ngithi ngize ngifuna umuntu ongifundo phezulu kwempilo yakhe ngithi mina mfundo uhlangana kanjani empela lalikhaya alizokuphila kodwa ngabe ngifuna umuntu ongifundo manje kuphila kwakhe ngithi mina ake ngifuna umuntu lomba endama yaphambili impilo yakhe manje kuba nezigaba noma nezihibe ezimaya bese ziyama phezu njengomuntu ngabe ngasiphinde sihlale phansi mahlele empilweni yakho ngabe ngithi mina ake ngiqale ngumfihle ngoba ukhona umuntu ongihluphayo omama ngithi ngifuna umuntu osifazane egama umuntu osifazane lima kahle njengomuntu engabe ngithi mina mayile ukuthi indoda iyaphambili khona ngabe njengoba mina ngiqale ngifihle khehla ngize ngikufihle ngoba khona lapho ngifuna ukuhluphe kuba manje ihlale ifonela e071 efonini yakho lathi izokuphila manje khona number engezi kahle kufuna ukushona ukufona kakhulu makushona ilanga lathi izokuphila uma uthi uyaphambili konke evukayo njengomuntu engabe ngithi ngibuye ngihlanga lento umsindo ebuye ngathi ngifuna ukwembatha wena uma uthi uyaphila uyaphambili kodwa manje lathi izokuphila uyazi manje uma lokhu sikhuluma njengomuntu engithi mina uyabopheka indoda engabe ngithi mina ake ngiphinde manje ngithi mina ake ngihlonze lento okubopheka empilweni yakhe njengomuntu indoda esikhathi engahlahlala ubuyicabanga ukuthi yazi impilo yami sengishintshele manje kodwa ibinganje kodwa manje impilo yakho ufana ngathi manje isiziyashintsha ikhambela ngendlela ebungayiqondi kahle wena uyangizwa khehla lathi sizokuphila konke ufuna ngilande mina noma ngifune kahle iyaphama kahle ngonyaka ka2017 mangabe zenze into lezokuphila manje ngabe ngifuna nomne phama kuwena ukuthi iyaphama kabi sande makabe sabuthunzela noma sabumnyama ngoba thizokuphila ukhona umuntu obekufuna adlule kahle kahle
ekhaya ngowesifazana abafuna gcina ukwedlula kodwa manje lathi uzophila konke ephakame kahle unyaka 2017 phezulu kwempilo yasikwembatha ma yasimbatha kabi impilo yabo ufuna ubona manje isiba noshintsho omnye wathi ngifuna donsa kanzima empilweni ushona ugogo Nkosi yami manje mawuthi ushona ugogo wena vele lima kahle into okuthundela yomuntu wesifazana ogcina ukushona kuba ngani manje kuwena ikhonde ephakama sasathi mina ibe ngahlambuluki phezulu kwempilo yakhe bayithi uyaphambula mama izinto ayisayiphambili ngoba yilo muntu ophakamayo bese makabe kuphela konke ngithi mina imazathunzi noma imazathunzela manje indoda iyazama ukuyaphambili empilo mama izinto ziyafaseka ayifuni ukwenzeka yebo khehla manje khehla malokothi wena uyazela iziba manje izinto khona umuntu lokho eyigodla lathi izokuphila imali ngabe ngenze ngihlehle mina ngazifukuze umuntu wesifazana ogcina ukwedlula kunento elikhaya ngoba ikhona into engihluphayo ehamba besima ngabe phezulu kuphila indaba methi yaphambili nje umuntu engabe ngithi abanye bangahlahla athi uyazi le ndoda kufuna sidilize kwakuyona ukushonelwa ngithi mina le ndoda ukushona bangaze bethi into abafazi uyazi wona ukwasho lo mfazi ngithi nayi manje konke ongididayo mina ogcina ukushona ekhaya umuntu wesifazana uyangizwa khehla manje ngomuntu obese akwembatha kabi wena njengomuntu onesikhathi ongaze uyazi mina manje khona into engihluphayo kwesinye isikhathi noma ngile ebusuku emaphupheni njengomuntu ngathi khona umuntu ofika noma ofika zanto abangazi beyibambe bethi bona kunesilwane ngithi mina imani akusona isilwane kodwa manje lo muntu ongithi mina ugcina ukwedlula ekhaya ufike bese aphakama ngabe empilweni yabo impilo yabo ngoba khona ukuganga kahle kahle akufuna ngikubambe endoda yamadoda ngithi mina kwakuwena khona ukuganga okwenziwe kahle ukuthobela amathuna kwaze wathobela ngisho kuwena ebusukuleni emaphupheni yebo ey manje amadoda ngiyahlupheka ngoba manje ngibona indoda mina injengomuntu engithi manje uma ethi yazama iyadonsa iyaphambili lathi izokuphila imani kuba ngathi manje labantu uma ethi yazama impilo ayisadondiseki lathi izokuphila ikhona into ebefuna ngilande mina engihlupha emakabi njengento ephinde ime khehla njengento ngithi mina imasamfuyo noma ima njengento ezinkomo angazi noma bezikhona inkomo ekhaya ezama abantu zakwamanje manje seyiphinde ziyaqoma ziyaphela ngendlela engaqondakala yebo mawuzaphela ke usho ngoba ziyama lathi uzokuphila khona vele into ephinde beziphamba njengento nemfuyo kodwa manje eyaphela iphinde icime futhi ngendlela noma ephela ngendlela engaqondakala ukuthi ziphela kanjani lezi inkomo mawuthi zajontshwa usho kahle ngoba vele ngididwa yilento mina ezinkomo ufuna ukuba manje ziphela ngendlela engaqondakala manje amadoda ikhona into ebufuna ngabe ngithi make siyethule ukuphela ngoba ngithi mina ikhona into ephama manje nje uphama kabi lo muntu ongowesifazane owagcina ukwedlula njengabantu ukuthi mabedlula ekhaya badlula ngathi vele badlula abantu abayemnyameni kodwa manje uba manje uma bedlula basabuyi nakunina nangasemaphusheni yebo nguzwa kahle ndoda yamadoda nguzwa kahle manje ngihlushwa ilento mina engihluphayo manje ngithi mina kwakuwena ewudonsa kanzima empilweni mawuthi uyaphambili kuba ngathi manje into yomhlahla iyanqaba noma iyala ifuna ukuhlangana lathi izokuphila ikhona kodwa manje lento bufuna ngiyibambe mina khehla kakhulu lento ebesibophe esithinta lento eyinto esemalini njengoba engahlahla kuba manje singazicabanga ukuthi manje ake ngisume ngiyozama ukuthi ngiyofuna noma ngiyozama ukuboleka imali ngathi manje ungasukuma ukuboleka imali ngoba nje umuntu ongazi ungene entweni ezinkolo kodwa manje uthi nawe uzama ukuthi ulungise impilo yakho kodwa manje igcine futhi kuba ngathi manje kuyabopheka athi izokuphila ngabe mina khehla ngivusa kuwena ngivusa impilo yakho yomhlahla ngoba ngathi umhlahla kuwena boye baphila bazephinde kubopheka ngoba njengomuntu obufuna kuba manje uba nento eyimondo iphinde futhi manje bese lento eyimondo iphinde bese iyacisha izokuphila manje kuhlwa kahle abantu lento eyinhlahla noba kufuna iphile kuwena bese iphinde iyacisha uyangizwa khehla manje ngihluphe ngoba mina njengomuntu ongithi wena odwangizela bomnyameni mayithi uyaphambili ekuphileni kwakho ngithi mina imali yazi le ndoda ikhona into engabe ngithi na ake ngiyicishe ezivuke kabi ngithi na khona umuntu obufuna adlule uma bedlula umuntu uba ngani manje udlula kwakho kodwa manje khona into engihluphayo emakabi njengento emazazikhanje abantu ngathi mabezodlula ekhaya baxala bekhala ngento ezibhobo bethi hayi kunesibhobo kunekhaya ngizokuphila imali labantu
bazokhala kahle bavele content emazasikhali okufuna nivukele okona niphile emhlabeni ngaze nivukele ngabantu thi wayazi manje ngisaphili kahle ngathi novula zigebela ngivula ngabantu abangifuna kahle ngizokhula imali kwenza kahle ba ikhonto isikhali emayo emangabe lento elithuna usekhona khehla manje khehla impilo yakho ahlahla ibophekile kwabani makuze kuthinteka lento eyimali phakathi ngithi mina into eyinsebenzo noma ethi into eyimali phakathi bangathi indoda manje imali ayisafuna ukwehlanga usuke imali encane usuke imali engango-50 ngithi mina khona bengihlupha kule ndoda kodwa manje ihamba yathinta imali eyimali encane ngoba manje imali kuyona ayisafuna ukuhlala kuyona ayisafuna ukuphila ithi yazi mina imali bengiyibona manje imali ngisayibona ukuthi mangiyiphanza mama ifika yenze nje mase sokuphila kwenzeka kahle bekhona into eyimali efika yathinteka kabe phezulu ukuphila kwakho njengomuntu obengabe uyahlale athi ngiyofuna into yokuphila manje ngathi ngizwile bathi kwasibani mali khona into yokuphila engangilekelele emalini mawuphinda ilande aphinda abekala ukuyikhokhokho lapha akubeka athi bayimani nami ngifuna isegubu asilande siphinde singaphakami kahle Nkosi yami usenami khehla khuluma nami khehla lapho nombuzo khona umbuzo sanibonani emagumbeni abanomhlaba emhlabeni wonke bangonyama lapha ekhaya lapha esikhona lapha eJimistini kakhulu nje ongabantu noma kuumuntu ophilisa abantu ophinda abaphilise ngokuthunywa ngokuthandaza aphinda abaphilise ngobunyanga okuyilapho ke engiyaye ngithi mina kuya kungijabulise kungithokozise mangabe kuphama abantu abaningi bebonga imisebenzi yala ekhaya noma kuze abantu abaningi bebonga usizo abalithole kulo muzi nami kuya kungijabulise ngoba ngiyengibona ukuthi labantu bomsebenzi abangilekelelayo bayabaphilisa abantu bayabenza abantu ukuthi baphile impilo abayibonayo baningi abantu esiyasibaziphisa kuleli ekhaya omunye umuntu uyayifike asokole omunye afike akhala sifike simsize la ekhaya abona impilo yaphambili laba ngoba abaningi bayazi lapha egoli khona into engiphathe kakhulu thola umuntu usehambile owazi waphuma oya ngaphandle kwasegoli bese mangabe sephela amandla bese eza la ekhaya abantu abanjalo ufuna nabo siphinde sibazwela ngoba bafika la basebekhala athi umuntu sengihambile ngihambe endaweni ethile kodwa angisizakalanga bese aphinde abuya kimi lapha ngiphinde ngibasize ngoba okubalekile ukuthi abantu asibanike usizo oqala bafowethu neseminyangeni sibanike ukusizakala abantu sinoma sikwenza kube ukuthi siyabantu sebanike ukusizakala kakhulu lamadoda esibambe nalo lapho umnyanga kuyashisa amazwi kulo msebenzi ufuneka amadoda azoba nesibindi noma azoma amele umsebenzi wabo ngoba kuthi isikhathi kuvuka abantu bento abantu kuvuka abantu bakho umuntu abayithanda ngegama lakho kodwa kuyakubaleka ukuthi mangabe ulusiza abantu wena wenze lokho okufunze ithonga lakho noma wenze lokho okufunza abakeni ukuthi kumele usize abantu ngoba ngithemba lapha eminyangeni inkulu challenge inkulu challenge eminyangeni kakhulu kulaboza kwena nalabo abasetha ngemumva abasafisa ukulungisa into zabo nabo ukuthi basizakala lekha ngithi mina izandla evulekile nakubafuthi abasiza ngemumva abasafuna ukube nendlela eyaphambili siyabemukela futhi lekhaya kwaNgonyama ukuthi sibachuyisa ukuthi mawufuna ukuya phambili ufuna wenzeni ukuze ufike leli khaya baningi abantu khona uthe khona nozimanga ebantwini abafuna nozimanga bomthola nozimanga abalekelele kulabantu abashaya ngamandla bakhona nozimanga bakhona dumezweni bakhona ama1000 khona isipoko somlungu okuyizinto lekhaya labantu engathi abantu umuntu uyazazi ukuthi yena yini engamelekelele noma amandla akavumela ukuthi akafike yiphi ngoba angeke umuntu simkhethe kodwa engeke ngikuthanda ukuthi umuntu asukumele impilo kusenesikhathi khona umuntu osuma vele sevele axake noma impilo sivele emoshakele okeke kubwenzima ukuthi izinto zisheshe kumuntu ngoba mawuze ufika vele impilo imoshakele akulula ukuthi izinto zivele zisheshe ngalendlela ofuna ngayo okeke kubalekele kubafowethu ukuthi soma kusenesikhathi wena usondele kubantu abazokulekelela kusenesikhathi impilo isemnandi ngoba abantu bahluba impilo mayisemnandi umuntu uyakhohlwa ukuthi impilo mele isukumele namhlanje ngithi kubantu abasumana kusenesikhathi impilo isemnandi senjala umuntu asumule ngoba impilo once iyavaleka kuba nzima ukuthi mawuze usufika sekunezikoloto sekunokuthi kuba nzima ukuthi impilo isheshe pick up baba ufike vele usuvele useyinkingeni abekama ufika impilo vele usebona ngizihamba kahle abantu abanjalo abahlala isikhathi sibenzele izinto futhi baphinde iqhubeke phambili ngoba mangabe sekuvalekile impilo yakho kuba nzima umuntu osevalekile osomele zikoloto
akubi fast ngoba khona umuntu oyefike exakela ngumthanda umuntu osexakile mina noma sefike senezikolodo ngoba uthe makusemnandi wahlala ngithi kubantu abasha impilo basemnandi bayahlala bakhohle ukuthi funa basekumela impilo umuntu mase kubhedela impilo bese yasuma athi ngeke ngikhumbule udokotela so makusenesikhathi ulungisa impilo yakho senesikhathi ubona impilo nomehluko uyibona impilo yakho ishintshe emakhumbeni abanomhlaba ngithi bayela manje ngiyakhuleka ezweni sakithi nakoza kwethu abakulo msebenzi abasiza abantu ukuthi bafowethu iningi challenge ebunyangeni engitshela namhlanje abantu ukuthi kuphela umuntu mangabe esiza abantu asume sizikhandle sibe nokuyikhandle umuntu alawule kumlawula ngoba angeke abantu sithi uma sisebenza ngokufana kuphela mangabe sisebenza abantu asisebenza ngokweqiniso abantu kusasa bayibona impilo eyaphambili nabantu basasa babona umehluko obalekelelayo abantu abasegoli sikhona egoli eGymnastic labe sikhona kogoli kweMpumalanga koPitori labe sikhona noSithole koPumalanga kuhlukahlukene endaweni kuthi eMtubatuba sikhona futhi eMtubatuba kuthi baseThekwini bathola eThekwini Eastern Cape sikhona Kings Williams abasekudeni kuyahlukana ukuthi umuntu ngoba phesheya kuyilwandle kuyena ukukhulumisana kanjani bakhona abantu abangaphesheya kodwa bagcine bewazi ukuthi bebuye benze ngani bawelele ngapha kulaba bako Zimbabwe bako kuzana koSwazini abaseMozambique abanye bayafika nabangakhona ukufika abasondele basukume nabo ethi umuntu mayezama ngithanda ukuthi mina indaba enkulu ejulile umuntu asukume aze sigodlweni ufike sikhulume ephaka ikhona into ezingeze ikhuluma efonini ngithi abantu abasukume bezigodlweni ufike lapha sikhuluma indaba abayifunayo nayo indaba angifuna ukukhuluma kakhulu letha ikhona indaba kusempela ndaba kwahlula abathakathi bayazi abaningi kwahlula abathakathi kwenza khona izinto abantu abasuma kusenesikhathi inamba lekhaya bayithola khona abayithatha abantu bathola usizo siyabonga ngeni nonke bagumbula banomhlaba